Dek, cantik lah jersey. Thank you bro. Ni jersey apa Ni jersey FC Kuala Lumpur. Tahun lepas kan? Season lepas ni. So ni size apa Ni saiz L. Size L? Ah, Okay, so ni kenapa pilih Declan Davenport? Sebenarnya saya bukan pilih pun, tapi saya just datang and then dapat, so saya rasa happy lah kat situ. Sekejap. Macam mana bang? Macam mana Dek? Dapat daripada player? Yes, dapat daripada player sendiri. Season lepas dia bagi? Yes. Lepas game? Lepas game. Fui, kira ni match one lah. Ya, memang rasa happy lah kalau dapat player bagi kan. Siapa yang tak happy. Tapi memang fans KL lah? Minat ada lah, minat juga. Sebab saya sokong Brandon Gunn. Oh, favourite player Brandon Gunn. Dia lagi pun last season Brandon Gunn kan? Yes. Ni kalau dapat jersey Brandon Gunn lagi best sih. So saya macam Brandon Gunn last season tahun lepas kan, macam bangga kalau dapat dia punya, lagi bangga lah. Lagi best lah. So bro memang main jersey ke memang main bola ke apa macam ni? Saya main jersey ni tak sangat lah, tapi saya suka main bola lagi. Main bola lah? Main bola. Wakil sekolah? Wakil sekolah. Oh, okay. Tengok sikit belakang sikit. Itu kira match one lah ni. Nice kan? Declan bagi. Kalau jualnya ada ni tak? Harga tak? Aduh, kalau harga saya tak sayang lah, sebab player bagi sendiri. Tapi nasihat saya lah, kalau player bagi, simpan lah. Sebab benda ni macam orang panggil limited kan, senang player nak bagi. Rare. Memang rare sangat. So malam ni kita lawan dengan JDT. Prediction sikit. Prediction, kalau nak cakap KL menang tu macam mustahil, impossible sikit lah. Tapi kalau boleh seri pun dah bangga lah dengan KL, sebab JDT kan paling tim dekat kuat kat Malaysia kan. Baru menang lah tu FA Cup. Kita tahu pencapaian dia macam mana. So saya harap kalau boleh predict gol, saya predict KL menang dalam 2-1 pun saya dah happy lah. Tipis lah? Menang tipis. Okay, saya harap seri pun dah okey lah, sebab kita unbeaten. KL unbeaten. Betul. Okay, thank you. Enjoy your game. Okay, thank you. Nama apa tadi? Irfan. Irfan, okay. Yes, all the best. Simpan tau. Baik.